Atxaldeon, seiak badia, eta abenduan 22ko ezoiko plenoa hasiera emango jau. Ezoikoa normalian hilabeteko azkeneko aste artean iten deulako plenoa, baina datozen hastiak jaiegunak tarteko diala eta arraro xamarrak dian ez, urtero modun aste betez aurratu deu, eta horregatik ezoikoa. Bai. Puntuz puntu hasiko ga, eta lehenengo puntuan dauzkagu irailean 28ko eta urrian 26ko akten onarpenak. Ez da akten inguruan zerbait aipatzeko? Ez, hau batez onartutzat emango ditugu bi akta hauek. Bigarren puntua ere hilabetereko ohiko puntua izaten da, eta da abenduan eman dian dekretuen zerrenda, 1530 zenbakidun dekretutik, 1622 zenbakidunea, hauen berri ematea, zerrenda pasa zaizue, honen inguruan ez da galderarik. Ez, hauek ere berri ematea danez, aurrea. Hirugarren punta beste berri emate bada, 2021an aurrekontuen kreditu aldaketa, egindean kreditu aldaketen espedientea. Ikuste dituzu zerrenda, hau normalean isak aurkezten digu, nik aurkeztuko ez isa hotxi gabe dakau. Orduan, ahotsik ez forzatzeko COVID proba induta negatibo da, orduan ziurtasun guztiak gaude, baina ahotsi gabe, orduan nahi tokatzen zait gaur arlo ekonomikoa azaltzea. Hor ikusten dituzue, kreditu aldaketa batzuk egin diala, askotan diala, batzuk badia Erranik Udaleko Zerbitzu Sozialak erakundearen desegitea dela eta egin dian txertaketak, beste batzuk badia aurre ikusi gabeko gastu batzuk eta desbiazio batzuk egin behar izan diala, edo partiden artean konpentsatu behar izan diala. Hola orokorrean aipatzeko, zerrenda hor dakazue, ez dakit detaile gehiokin edo azaltzea nahi badezu, igual kontu hartzaileak azalpen gehiago matea izango luke, gai teknikoren bat bali madago edo. Ricardo. Kaixo, atxaldeon guztioi. Ni baitare negatibo eman dute PCR batean. Bazperez, eske leno egin dugu, eta kontakto batekin, positibo kontakto batekin naiz, eta negatibo eman dute, bazpare. Bigarrengo partidan, aurreikusi gabeko gastu partiden artean, zerbait gehiago azaldu dezakezu ez? Azkenean partida nahiko handia da, eta bakarrikan esaten dana da, gastu berri sortzea. Orduan, ze gastu, ze dira? Kontu hartzaileak bai erantzuteko moduan. Ez daitena, mikrofonoa normalian egoten da, mikrofono horik ez dagoela... Aipatzen naizea, okerrez banago laugarren kreditu aldaketa, ez da? Kreditu transferentzia bidezkoa, kreditu globalaren kontura. Hoi izaten da urtero garai hauetan gutxi gora bera aurrekontuan izan diren, edo aurrekontuan inkorporatu behar izan diren partida berriak eta partida batzuetan, gasto partida batzuetan desbiazio nagusiak edo finantzatzeko. Handienak aipatze arren, kreditu aldaketa horretan sartu dira, batetik Iturola eraikinean egin beharreko obra, Beterri eskualdeko garapen agentzia edo eraikin horretan egin behar diren egokitzapenak egiteko, 170.000 euro. Bestetik 50.000 eurotan nekazaritza elkartari diru laguntza zera zuzena, aurrekontuan hasiera batean nekazaritzako jardueretako partida bat aurreikusi izan, bigarren kapituluan gero diru laguntza generiko edo orokor bezala bihurtu zen, baina
kasu honetan habilitatzen ari dena da diru laguntza zuzena, eta hori ezin genuen beste partidekin finantzatu. Orduan horregatik kreditu globalaren kontura partida berri bat sortu behar izan zen. Bestaldetik lizitazioan izan diren hainbat kontratuetan lizitazio tipoa berdintzeko edo partidak handitu behar izan dira, hiribusaren kasua, edo udalekuetako kontratuaren kasua, edo baso garbitzen lanen kasua. Bestalde batetik partidarik ez zegoenez aurrekontuan eta partida berria sortu behar izan denez, plaza feministaren eraikinean sortu diren hainbat partida berri, mantenurako eta mantenua, batez ere, mantenua eta hornikuntzak, elektrizitatea, gasa, etc. Bestaldetik nekazaritza sustatzeko jarduerak, diru laguntza bezala, 15.000 euro kasu honetan, Ekilur kooperatibari diru laguntza zuzena habilitatzeko, Jose Maria Osmendi bekarena, Bulego altzarien partida, hainbat, guztira 15 bat, 16, 17 partida dira. Eskerrik asko, Aitor. Hala ere, zerrenda hau da 1605 zenbakidun dekretua. Zuek akzeso ere badokazue dekretuetara, eta hor ikusgai daukazue zerrenda Aitorrekoen esplikatu egun zerrenda hori. Vale. Besterik? Vale. Laugarren puntura jungo gea. Hau urte bukaeran ohikoa izaten den neurri hartu beharreko erabakietako bada, eta kasu honetan da 2022 urterako Hernaniko udaleko eta Ereñezuko tonki entitate txikiko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren onarpena egitea. Hemen pare bat ideia aipatzeko. Gaur proposatzen dugun plantilla hontan eta lanpostuen zerrenda hontan orain arte programa bidez egondian postu asko ja plantillan sartu ditugu, honek egonkortasun bat bai ematen dio, ze programak printzipioz izaten dira, sortzen dian programak izaten dira behin-behinekotasun batian erantzuteko dauden beharrei. Aztertu da, hemen martxan zauden programa askok behar estrukturalei erantzuten ziela, orduan behar estrukturaleak izanik, estrukturalki plantillan ere sartu behar genitula, ez? Orduan, hor pasa zaizuen, batzordean diktaminatu genuen lanpostuen zerrendan, ja postu horietako batzuk inkorporatuak daude eta azaldu genizkizuen, ez? Pasa zaizuen dokumentuan akats bat ere badago, eta udaltzen ofizialaren kasuan hizkuntza eskakizunari dagokiona da, 3 jartzen du eta 4 izango litzateke, orduan, bai pleno honetan zuzenketa hori egingo genuke. Eta beste aldaketa bat badago, eta horrekoan Jaionek galdetu zenidan honen inguruan, Ereñezuko langilearen postuaren inguruan. Ereñezuko toki entitatean zegoen langileak oain dela hilabete gutxi arte administrari profila betetzen zuen, Ereñezuko auzo-udalarekin elkarlanean aritu gea, beraiek dituzten beharrak zer modutan erantzun zitezken hobeto, eta hor landu deguna da, arkitekto tekniko baten figurak hobeto erantzuten zitula zeuzkaten beharrak. Orduan, bertan dagoen arkitekto teknikoak arkitekto tekniko lanak egiteaz gain, jendearen arreta edo harrera lanak ere egiten ditu, ez? Orduan, aldaketa hori ere lanpostuen zerrenda hontan ere islatzen da, eta honekin ja nolabait egindan proposamena ja egonkortzen dugu eta estruktural bihurtzen dugu. Bai, orduan, gutxi gora bera, gainetik aipatutako aldaketa orokorrak edo proposamen orokorrak hoiek. Honen inguruan, zerbait aipatzeko, Ricardo zuek, ez? Bale, orduan, ingo dugu ordenian, Elkarrekin Podemos eta gero EAJ. Jaione. Kaixo, arratsalde on.
Bueno, batzordean esan genuen bezala gure taldeak abstenituko da puntu hontan. Aun sabiendo que hay unas oposiciones en breve, de aquí al 1 de junio se van a sacar bastantes oposiciones para rellenar todas las vacantes que hay, creemos que la tasa de interinidad entre el personal que trabaja en el ayuntamiento durante muchos años ha sido inaceptable. Pero desde nuestro punto de vista, aparte de las limitaciones que hemos tenido por la ley de Rajoy, por las tasas de reposición, etcétera, creemos que puede haber más variables para que el personal no dure mucho tiempo en este ayuntamiento. Esto habría que estudiar por qué ocurre. Aurreko astean, adibidez, Lourdes aurkezten zenbait departamentuetan egon ginen, eta gehienetan ikusi genuena zan mailak eta aulkiak utzik. Nik uste nun telelana zegoela, baina esan zidaten ezetz. Orduan, minimotan zeudela, egoera hori ez da gaurkoa, denboran luzatu dela, jakin izan genuen, baita ere ez direla aurreikusi jubilazioak edo retiroak, eta gure ustez horrela ezin gara funtzionatu. Proiektuak, ekimenak egin gabe edo luzatzen dira, langilerik ez dagoelako. Eta, bueno, hau esan da, hori, RPT-a txukuna jarri arte, abstenituko gara, ze dagoen bezala, ezin dugu onartu. Andoni? León. Bueno, nosotros, como ya dijimos en la comisión, no estamos de acuerdo con la RPT que se presenta y y cuando hace años se modificó el organigrama tampoco estábamos de acuerdo, ¿no? Y hay un hecho muy significativo que hemos visto en esta RPT. Tenemos alrededor, poco más o menos, de 186 puestos de trabajo, de los cuales 88 puestos están vacantes y cubiertos por interinos o por personas en comisión de servicios. Nosotros creemos que esto no puede ser. O sea, se está actuando, por ejemplo, ahora muy bien en cómo se va a cubrir el puesto de responsable de educación y euskera, que creo que es el sistema que se debe cubrir antes de que la persona que ocupa esa plaza se jubile. Bueno, empezar con el procedimiento para que esa plaza esté ocupada por un funcionario de carrera, ¿no? En varios puestos que se han quedado vacantes no se ha hecho. Nosotros creemos que no es la RPT más apropiada y voy a poner unos pequeños ejemplos. Con el Departamento de Urbanismo, por ejemplo, llevamos, ni sé el tiempo, hablando sobre unos problemas en Osiñaga, sobre unos problemas en la cantera, sobre el Bosque de María. No conseguimos cerrar ninguno de los temas y llevamos años con esos temas, ¿no? El tema de personal, otro ejemplo. Hace 3 semanas solicitamos una RPT con los nombres de los trabajadores. Joder, tampoco se nos ha podido dar. Suponemos que estará saturado también. Rentas, un ciudadano que yo sepa nos ha preguntado a ver si podíamos preguntar a ver dónde estaba una devolución de fianza de una obra que solicitó hace, no sé si un año. Todavía no se le ha respondido nada, desde rentas, no desde urbanismo, desde rentas. Entonces, creemos que el principio, el organigrama y la RPT, por lo menos yo creo que no está se está comportando como se debería de comportar. Y por otro lado, como ha dicho Jaione, nosotros nos gustaría saber por qué se va tanta gente, tantos funcionarios de Hernani. En deporte se han ido no sé cuántos directores administrativos, se ha ido el aparejador. No sé si en rentas, también ha durado una técnico, un suspiro. Una secretaria que creo que se acondicionó los baños por ella. Si la última secretaria que iba a ser su puesto para ella, una secretaria de carrera, una chica que estaba con sillas de ruedas, creo que se acondicionó el baño para ella. Creo que vino, no es esta legislatura, no. Se acondicionó el baño, joder, duró un día, creo que duró un día, o sea, y se fue a otro sitio. O sea, igual habría que analizar qué está pasando, porque igual está pasando algo, ¿no? Y los policías municipales se van a otros municipios, no sé, igual habría que dar una vuelta, ¿eh? Pero bueno, en definitiva, la RPT nosotros, por lo poco que hemos explicado, vamos a votar en contra, ¿vale?
Bai, nik uste pixkan nahastu egiten direla diskurtsoak. Erabat ados gaude interinidadea maila altuan izan dela administrazioan orokorrean eta baita Hernaniko udalean, bai. Mugak bazeudelako ere egonkortasun batea iristeko. Eta errefortzua jarri ditugu, pertsonal sailean 2 tekniko gehiago jarri ditugu, egonkortze prozesu hauek martxan jartzeko, eta ikusten duzu hasi diala, zeia oinarriak eta batzordetatik pasatzen jundia prozesuekin, azterketa prozesuekin eta martxan hasteko. Karo, prozesu hauek ez dira egun batetik beste egiten, tramitazio handiak eskatzen dituztelako, baina hemen pertsonal saila egonkortze horren baitan edo ikaragarrizko lana egiten nahi da. Datorren astean bertan, aste honetan bertan saiatuko ga, bestela datorren astean, 2021ko lan eskaintza publikoa publikatuko da eta egingo da. Eta horrekin, ja, pixkanaka oinarriak eta jungo zate ikusten nola batzordeetan oinarriak iristen ari diaia eta jarraituko duten iristen. Orduan, interinitate tasa horri erantzuten aigea, bai. Zergatik juten dan jende asko Hernaniko udaletik edo administrazioak dauzkan beste erakundetatik ere, interinitateagatik argi dago. Argi dago, egonkortasuna izango da bermetako bat, mugikortasun gutxiago edo hainbeste aldaketa ez egoteko, eta hortarakoa igalanian, bai. Ze, errealidade hau, Hernaniko udalean sufritzen dugu, baina orokorra da gainontzeko udaletan ere. Eta hori da, lehen esaten, 186-188 bakante daude, hortan aia, horri aurre egiteko, orain arte legeek ere muga handia jartzen dituztelako, eta gaur bertan ere Espainiar Estatuko legea onartu dalako, interinitatea aurre egiteko, albidetuko diguna, ez? Orduan, esan dezakegu, momentu honetan badauzkagula legeak edo zentzu honetan aldeko, aukera desente irikitzen dizkigutenak, eta esan bezala, errefortzuak jarrita daude, lege horiek uzten dizkiguten ateak edo irikitzen dizkiguten ateak aprobetxatu eta plantilla egonkortzen juteko. Bai. Bale, honekin orduan bozkatzea pasako geha. 2022 urterako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren onarpena Hernaniko udala eta Ereñotzuko toki entitate txikiaren plantilla organiko eta lanpostu zerrenda honen aldeko botuak, EH Bilduko udaltaldeak, kontrako botuak, EAJko udaltaldeak, eta abstentzioak Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek. Hortaz, onartua gelditzen da. Bosgarren puntua pasako geha, urte bukaerako beste ohiko puntu bat izaten dena lanpostuen zerrendakin batea, 2022ko aurrekontu orokorra onartzea izango dana. Bueno, urteroko moduan udal gobernu taldeak alderdi politiko guztia 2022ko aurrekontu proposamena aurkeztu genizuen eta betiko moduan adierazi genizuen negoziaketarako gure prestutasuna. Negoziaketa gonbite horri Elkarrekin Podemos taldeak eutsi zion bakarrik eta negoziaketak egin ahal izan ditugu eta PNVk eta PSOek ez dute gure gonbidapena onartu eta ez dute gobernu taldearekin negoziatzera eseri nahi izan. Elkarrekin Podemos taldearekin izandako elkarrizketak eta harremana oso modu positiboan baloratzen ditugu. Iruditzen zaigulako elkarrizketa horietatik atera dian negoziaketa hauek aurrekontu proposamena hobetu egiten dutela, eta modu horretan Elkarrekin Podemosek egindako proposamenentako batzuk jada gure aurrekontu proposamena jasota zeuden, eta hortaz aparte 100.000 euroko inpaktua edo duten beste proposamen batzuk txertatu ditugu, ez? Eta proposamenak hauek dira. Bat, orokorrean oinezko mugikortasuna hobetzeko eta kasu honetan zehazki Florida auzoan interbentzioak egiteko 50.000 euroko partida bat adostu dugu. Bigarrenik, etxebizitza politikak indartzeko gobernu taldetik teknikari bat jartzea erabaki deu eta Podemosekin batea adostu deu 30.000 euroko partida bat etxebizitza inguruko politikak aurrera eamateko.
Eta hirugarrenik Urumea ibaia herrigunean pasatzen den eremu hortan, beste aprobetxamendu bat egin ote daitekeen aztertzeko plan bat edo viabilitate plan bat egiteko 20.000 euroko partida bat ere adoste dugu. Hortaz, udal gobernuak egindako aurrekontu proposamen horri txertatzen zaizkio Elkarrekin Podemosekin adostutako 3 proposamen hauek. Aurrekontuaren zenbaki orokorrei dagokionez, 2022ko aurrekontu orokorra 31.058.048 eurokoa izango da, iaz baino 8,88% altuagoa. Esan dezakeguna da legegintzaldi hontako aurrekonturik altuena dela, eta azken urteetako altuenetakoa. Aurrekontu hau nola banatzen da? Udaleak 30.589.800 euro izango ditu, iaz baino 8,8,49, eta Ereñuzuko auzo udalak 258.000 euro izango ditu, iaz baino 30,17 gehiago. Aurrekontua handiagoa da, eta zergatik da aurrekontua handiagoa, iaztik honea 2,5 milioi gehiago izango dugu aurrekontuan, eta honek baditu arrazoi desberdinak. Batetik, aurre ikusten dalako foru aldundiak udalei bideratzen digun foru funtsa handiagoa izango dela, kasu honetan 1.900.000 euro gehiago jasoko ditugula aurre ikusten da. Bestetik, beste urtetan jaso ez ditugun diru laguntza batzuk ere jasoko ditugu. Eta azkenik, gaur egun egoera dan bezala ikusiko dugu, baina aurrekontuak prestatu ditugun momentuan eta orain arte behintzat ekitaldiei dagokionez aforo mugarik ez dago, eta horrek bai egiten duna da ekitaldiak normaltasunez, gure programak normaltasunez aurrera eramatia, eta horietan ere 2020an baino, orduan aforo muga genitulako, sarrera gehiago izatia parte hartza handiagoa izango dalako, ez? Gastuei dagokionez ere gastuak handiagoak dira, batetik arrazoi beha. Aurreko 2020 urtean muga asko zauden ekitaldi asko antolatzeko, aurre ikusten da, muga horiek ez diala enbesteinekoak izango, orduan guk aurrekontuan bai planteatu dugu programazio ekitaldi normalizatuak egingo balira bezala, mentzatala jaso dugu partidetan, eta gastuan igoeran ere beste arrazoietako bada hornigaiak izan duten prezio gorakada. Honek ere zuzenean etxetan ere egiten duen bezala, udalaren aurrekontuan ere eragiten du. Diru laguntzetan ere udalak diru gehiago jarriko du, kasu honetan etxe bizitzen alokairurako iaz baino 53.000 euro gehiago jarriko ditugu, Hernaniko udalak propio sortutako diru laguntza hauetan. Lokal lutxetan negoziak jartzeko diru laguntzetarako ere 50.000 euroko partida jarriko dugu. Eta bestetik, herriko hainbat elkartekin dauzkagun hitzarmenak berritu ditugu eta hau egiten zaien aportazioa handitu. Kasu honetan, Amer, musika banda eta txistulari bandan dagokionez. Aurrekontuko inbertsioen atalai dagokionez, inbertsio hauek egitea aurre ikusten dugu 2022an. Ur horniduran 222.000 euroko inbertsio egitea, saneamenduan 200.000 euro. Ikusten dezue, aurtengo inbertsio planean kopuru altua eramaten dutela bai ur hornidurak eta saneamenduen berritzeak, nahiko zaharkituak daudelako eta beharrezkoa delako hauek berritzeak. Gero, hainbat proiektu tekniko egiteko ere 350.000 euroko partida proposatzen dugu jartzea. Proiektu teknikoak zer esan nahi du? Ondoren gauzatuko dian obrak proiektatuko dituna, esango dunak zer nolako obra izango dan, definituko duna eta obra hori zenbat kostako dan. Proiektu horiek egiteko beraz, hauen inguruan, kirol instalazioen inguruan, Osinagako zubian inguruan, Martindegiko euri-ura jasotzeko sistemaren inguruan, eta portu eta kaskoko igogailuaren egingarritasuna aztertzeko proiektua. Eta baita zerbitzu sozialetako etxebizitzak birgaitzeko proiektuak ere egiteko. Esan bezala, hauek denak proiektuak izango liake, ondoren zehaztuko liguketenak zer nolako obra egin behar dugun, zer nolako kostuarekin, eta orduan inkorporatuko genituzke aurrekontuan kantitate horiek. Beste inbertsioetako bat, Urumea ikastola eraikin zaharra dagoen guneko plan berezia egiteko, hau ere bada nolabait
egin behar historiko bat udal honena eta 2022ko aurre ikusten dugu 120.000 euroko partida batekin, plan berezi batekin hastia, honek ere nolabait definituko lukena gune hori nola izango litzateken. Asfaltatzeko urteko planean ere 120.000 euro inbertitzeko proposamena egiten dugu, landabidea konpontzeko urteko planean ere 80.000 euro, ikastetxeetako urteko inbertsioetan 155.000 euro, lur kutsatuen azterketan 100.000 euro, eta udal eraikinetan inbertsioak egiteko beste 100.000 euro. Bai. Gure ustetan, aipatu ditugun inbertsioez gain, herritarren bizitzak hobeak izateko egunerokoan aurrean ematen ditugun programak, horiek hornitzea oso importantea da, ez? Ez da bakarrik inbertsioak egitea, baizik eta eguneroko hontan ere diruz hornitzea proiektuak garatu ahal izateko. Hildo honetan, 2022ko aurrekontuetan jasota dauden partida desberdinetan estrategikoak dira Hernani Burujabe egitasmoaren baitan aurrera eramango dian programak. Hala azpimarratu nahi dugu aurrekontu hauetan lehenetsi dala zaintza lanak. Zaintza lehenetsi duten aurrekontuak diala esan dezakegu. Zaintza zerbitzuak eta zaintzara dedikatzen diren langileen baldintzak lehentasun dira udal gobernu honentzat eta hori reflejatzen da 2022ko aurrekontu hauetan. Hortaz, etxez etxeko laguntza zerbitzuan 280.000 euro gehiago jarriko ditugu. Langileek lehen aldiz lan hitzarmen bat izango dute beraien lan baldintzak hobetuko dituztena. Eta guztira, etxez etxeko laguntza zerbitzuak 1.365.000 euroko partida bat izango du. Honek esan nahi du, udal honek daukan kontraturik handienetako bat izango dela. Zaintza inguruko programa hau. Auzo zaintza programa berria ere jarriko dugu, adinekoen martxan. Adinekoen bakardadari aurre egin eta zaintza lanetan dabiltzan langileen inklusioan eragin nahi duen programa berria. 260.000 euro bideratuko ditugu berritzailea den proiektu honetan. Hernaniarren beharrei hobeto erantzuteko udaltzail batzuk ere indartu egingo ditugu. Bestak beste, gizarte langile bat gehiago izango dugu 2022an. Adinekoen teknikari bat, adinekoen beharrei hobeto erantzuteko. Kultura teknikaria, kultura eskaintza hobeto egin ahal izateko. Digitalizazio teknikari bat. Eta arkitektu bat gehiago besteak beste. Eta hau dena ahalbidetzeko lanean aigea. Hemen azalpen orokorra, oain, iruditzen bat zaizue, irikiko dugu alderdiek ekarpenak egiteko ronda, ordenean juteko egingo ditugu 2 ronda, ordezkapen txikina duen alderditik hasi eta ondira. Ronda bat eta gero beste ronda bat. Eta gero bozketara pasako ga. Ados. Ricardo. Gustatu zait ronden asunto hori, Hori agian puntu guztietako 2 ronden, eta gustatu zait, Oso ondo, dena pixka antolatuta izateko. Oso ondo. 2022ko aurrekontuak dazkagu gaur, eta gu emendakin, osotasun emendakin bat aurkeztu genuen. Eta egia da, 2022ko aurrekontu hauek, azkeneko urteetan dazkagun aurrekontuen artean handienetarikoa da. Ez da handiena, baina handienetarikoa da. Hori egia da. Eta hori horrela ikusita, aurrekontuak hartu genituenean, sorpresa hartu genuen, ze azkenean uste genuen proiektu handiagoak izango genituela hainbeste dirukin, ezta? Eta, pixkat harrituta gelditu ginen, ikusita, ez zeudela proiektu berri handirik aurrekontu hauetan. Egia da, auzo zaintza proiektua badagola, eta auzo zaintza proiektu horrekin oso ados gaude, asko gustatzen zaigu, eta zoriontzen zaituztegu programa horrekin, baina hori kenduta ez ditugu proiektu berririk ikusten. Behintzat, gu aurrekontu hauek aztertuta ez ditugu ikusi. Azkeneko urteetan dazkagun proiektuak mantentzen dira, eta hori esaten digu baita ere, ez ditugula proiektu berririk, udalbiltzaren partidak, hondakinen partiden
jasotzea, hondakinen partida esatet, hobeki diru laguntza baita ere, urteetan esan dugu partida horiekin ez gaudela ados, eta hemen nola ez, mantentzen dira, ze Bilduren proiektua da, baina ez da Alderdi Sozialistaren proiektua, orduan, partida horiekin ezin gaitezke ados egon. Pixkat atalez junda, sarrerak ikusita, harrituta gelditu gara baita ere, jakinda zergak eta tasak 1,5% igota, sarrera txikiagoak ditugolako. Eta sarrera txiki horiek izarekin hitz egin da, plusbaliaren asuntua bat zegoen, eta normala da plusbaliaren asuntua ez aurre ikustea, baina seguruenik plusbalien asuntuekin sarrerak izango ditugula. Ikusi beharko dugu nola geldituko den, baina sarrerak izango ditugu. Baina horiek enduta, plusbalia horiek enduta, 200.000 euros menos en plusbaliaz, azkenean zergak eta tasen inguruan sarrerak berdinak gelditzen dira. 2008ko aurrekontuekin alderatuta. Eta hori aurrez aurretik esaten dut baita ere, gu alderatu ditugu 2008ko aurrekontuekin. Ze horiek izan ziren pandemiaren baino lehen egin ziren azkeneko aurrekontuak. Orduan, zerga bere bertan gelditzen baldin badia, ez dugu oso ondo ulertzen, ze azkenean, dazkagun patroiak, orduan, murriztu egin dira, edo ez dakigu zergatikan, zergak eta tasak igota, nola sarrera gutxiago ditugu kontzeptu horiekin. Gero, gastuai begiratuta, inbertsioei begiratuta, obrak eta proiektuak begiratuta, 1,5 milioi bideratzen ditugu datorren urterako. Eta gure ustez behintzat hori, 1,5 milioi oso gutxi dira. Oso gutxi dira. Adibidez, Osinagako zubiaren proiektua berriro ere kontenplatzen da, aurreikusten da, eta pasaden 2008an proiektu hori bageneukan. Eta etzen aprobetxatu 2008ko urte hori proiektu hori aurrera ateratzeko. Ere bai, 21.000 euro aurreikusten dira radar bat erosteko. Ez dakit agian radar hori hain beharrezkoa den erostea ala ez, edo agian 21.000 euro horiek kotxeak abiadura handiz dijoazten lekutan inbertsio batzuk egin gitzazkegu, adibidez, karrileak murriztuz, pivotea jarriz bi karrilen artean, beste erabateko interbentzioak egin daitezke 21.000 euro horiekin. 15.000 euro kontemplatzen dira bai, aurreikusten dira bidegorri bat egiteko, proiektu bat bidegorria egiteko, Galarreta Errekalderen proiektua, bidegorriaren proiektua, baina hori ez da udalaren eskumena. Hori Aldundiaren eskumena da. Ez dakit agian akatzen bat izan da, edo ze, eta gainera eske Aldundiak lizitatu egin du. Dagoeneko, uste dut abuztuan lizitatu egin zuela, edo urrian, gutxi gora bera. Orduan, ez dakigu zergatik aurreikusten da proiektu hori. 15.000 euro dira bakarrikan, baina sintomatikoa da ikustea proiektu bat aurrekontuetan, udaletxearen eskumena ez den proiektu bat. Eta berdin gertatzen da, adibidez, Urumeako planifikazioarekin. Urumeako planifikazio horrekin, orain dela bizpahiru urte, partida baken eukan Urumeako ikastola iraizteko. Eta hori, suposatzen dut ez dela ejekutatu. Bestela, zergatikan ekartzen dugu berriro ere beste planifikazio bat, aurrez aurretikan ez baldin badugu exekutatu eta plangintza hori aurrera eraman. Eta gero, askotan, esan dugu, adibidez, aparkaleku arazoa daukagula Hernanin. Auzo askotan, ez bakarrik Arabelen. Eta ez ditugu horretarako konponbideak ikusten aurrekontu hauekin. Eta gutxi gora bera, horiek dira gure arrazoiak kontrako bozka emateko, eta osotasun emendakin bat jartzeko, naiz eta beste urteetan emendakin partzialak presentatu ere. Eskerrik asko, Ricardo, Jaione. Bai, bueno, nuestro grupo lleva 6 años trabajando por un pueblo más limpio, más amable, más verde, más feminista, en el que primen las necesidades de las personas y del medio ambiente. Bueno, resumiendo, por cuidarnos y cuidar nuestro entorno.
Si bien es cierto que en muchos de estos temas coincidimos políticamente con EH Bildu, no podemos aceptar que se queden en buenas palabras y pocos hechos. Y digo porque la Mesa del Clima sigue sin crearse después de haber aprobado la moción. Seguimos sin tener una ordenanza del arbolado, que también se aprobó en una moción. Muchos proyectos, muchísimos proyectos de Hernani y Erabaki continúan sin ejecutarse. Los edificios históricos siguen sin estar señalizados desde el año 2017, que se aprobó en unas peticiones nuestras. Pues eso, entre otras. Este año el equipo de gobierno nos ha sorprendido con un gran plan a futuro, Hernani Burujabe, un proyecto que sin duda es muy interesante, pero del que se nos ha excluido a la oposición, y no tenemos que olvidar que representamos a la mitad de las personas que votaron. El equipo de gobierno crea el proyecto y a la oposición nos invita al postre. A nosotras, antes de comer, nos gusta hacer la compra y cocinar. A nosotras y a la gente que nos votó, a la que difícilmente podemos explicar cómo es el diseño de este Hernani del mañana si no hemos puesto ni una sola coma. Ya entrando en lo concreto, en las propuestas que hemos negociado, de manera muy positiva, por cierto, a estos presupuestos del 2022 hemos presentado 4 propuestas. Hemos pedido que se haga un proyecto para acercar el río Urumea a la ciudadanía de Hernani. Consideramos que el río es un bien que, por supuesto, hay que cuidar, pero que también tenemos que disfrutar. A esto, como bien ha dicho el alcalde, se nos ha aprobado 20.000 euros para rescatar un antiguo plan, quitarle el polvo y esperamos que no sea para volver a meterlo en un cajón. Creemos que hay que realizar un proyecto acorde a las necesidades actuales, un proyecto de hace 10 años. Después de todo lo que ha pasado estos 2 últimos años, hay que darle una vuelta y hay que cambiar, las necesidades no son las mismas. Otra de las propuestas es una gestión seria de la vivienda pública en Hernani. Tenemos un problema y que irá en aumento si no se toman medidas y se apuesta por una política municipal de vivienda. Proponíamos una partida de 100.000 euros para comenzar a trabajar este tema, empezando por contratar a una técnica de vivienda y que pudiera recibir la formación adecuada, entre otras cosas. Somos conscientes de que diferentes sectores de la sociedad civil ya se están movilizando al respecto de este tema. El problema de la vivienda nos implica a todas, jóvenes, mayores, sindicatos, asociaciones vecinales, agentes sociales. Es un problema transversal, pero por muchas iniciativas que se promuevan, sin una administración valiente que las apoye, no va a tener mucho recorrido. Y sí, la verdad, la política de vivienda necesita pasta, mucha pasta. Por eso decimos que hay que ser valientes. Para esto, y para retomar el diagnóstico realizado en el 2018 sobre la situación de la vivienda en Hernani, se nos han aprobado 30.000 euros. Creemos que es insuficiente. Hemos propuesto también una vieja demanda que veníamos poniendo encima de la mesa, nuestro grupo político, que era crear una cocina municipal que utilice producto de kilómetro cero. Sabemos que el equipo de gobierno tiene un proyecto de cocina municipal para atender a las Ikastolas. Lo que pretendemos, y ya lo explicamos, es dar un paso más y llegar a esa parte de la población que por motivos de edad, físicos o económicos, no puede acceder a una alimentación sana con producto fresco o de producción local. En este caso, el equipo de gobierno y nuestro grupo estamos en la misma sintonía, lo tienen en mente. Bien, lo que pedimos es sacarlo de la mente y llevarlo a cabo. Aún sabiendo lo lento que es todo el engranaje de la Administración, confiamos en que en el 2022 pues, se pueda poner en marcha. Y bueno, continuando con la finalidad de llevar a cabo políticas de los cuidados, hemos propuesto naturalizar o amabilizar algunas de las calles de Hernani, entre ellas Izpizua y Florida. Iniciar los trámites oportunos para el desarrollo del proyecto de peatonalización de la calle Izpizua, proyecto que tiene más de 50 años, digo yo que habrá que actualizarlo también. Amabilizar y naturalizar la calle La Florida. Proponemos ensanchar aceras, poner topes a los coches para que no invadan las aceras y así facilitar el paso a las personas.
Proponíamos también eliminar el sentido de subida desde la Iglesia de la Florida hasta el supermercado Lidl, dejando un único sentido de bajada con el objetivo de ensanchar las zonas peatonales. Crear una zona de coexistencia delante de Kultura Arteko Plaza Feminista, elevando la calzada de manera que se controle la velocidad del tráfico rodado. Por otro lado, también seguimos en nuestro empeño, y también vienen reflejados en las normas subsidiarias, de recuperar Goizeguski como parque urbano, convertir ese espacio que actualmente se encuentra muy degradado y en desuso, en un lugar de disfrute en el centro del pueblo. Y unido a esto, debemos reforzar la protección que actualmente hay sobre el Ginkgo biloba, ya que parte de su ramaje cae en terreno privado, y sabemos que a planes no a corto plazo, pero se va a hacer algún tipo de construcción y debemos garantizar su salvaguarda. Ya terminando, solicitamos también realizar un balance o estudio de los efectos surtidos de los cambios de tráfico realizados hace ya 10 años, para ver si aquellas medidas que se tomaron han cumplido con los objetivos marcados, que eran sacar el tráfico del centro de Hernani. Bueno, pues de todas estas propuestas hemos negociado con el equipo de Gobierno crear la zona de coexistencia de la calle Florida y poner los topes de los aparcamientos para mejorar el paso de las personas. Bueno, y como conclusión, no podemos decir no a unos presupuestos con los que podemos compartir muchos temas sociales, medioambientales con el equipo de Gobierno. Pero no podemos decir sí a un equipo de Gobierno que, por un lado, no ha sido capaz de gestionar ni la mitad del presupuesto anterior. ¿Y qué decir del 2020? Que más o menos ha sido de lo que eran hirigintza, ekimenak y urbanizaciones, ha sido un escaso 26% aproximadamente. Creemos que esto es inaceptable. Las partidas de Hernani y Erabaki casi todas están sin efectuar, partidas de los años 18, 19 y 20. Creemos que no hay capacidad para gestionar los proyectos. ¿Será por falta de recursos humanos? No lo sabemos, pero ya en el 2016, en el informe del Tribunal de Cuentas, dejaba patente el bajo nivel de ejecución que teníamos. Y, por otro lado, no podemos decir sí a un equipo de Gobierno que aún no tiene interiorizado que la gente que votó a otros partidos tiene tantos derechos como la gente que votó a EH Bildu. Por lo tanto, este año nos vamos a abstener. Y ya por último, recordar que este año tendremos, como ha dicho bien el alcalde, unos ingresos extraordinarios de los fondos forales. Aprovechemos estos recursos para realizar políticas ecofeministas. Eskerrik asko, Jaione. Andoni. Vale. Bueno, cuando se nos presentó el proyecto de presupuestos, para tomar una decisión sobre si presentábamos enmiendas parciales o no al proyecto, analizamos, por un lado, cuál había sido el grado de ejecución de las inversiones del presupuesto de los años 2021, 20, 19 y 18, y, por otro, en qué se iba a gastar el dinero público en 2022. En relación al grado de ejecución de las inversiones, hasta noviembre de 2021 se había ejecutado el 35,32% de las inversiones. En 2020 el grado de ejecución fue del 25,26%, en 2019 el 20,27% y en 2018 el 19,50%. Bueno, con este panorama pensábamos que cualquier enmienda parcial que pudiéramos presentar y se nos aceptase tenía visos de que no se iba a hacer. Y como ejemplo, pues vamos a poner una enmienda parcial que presentamos en los presupuestos del 2021. Una enmienda que costaba 15.000 euros, o sea, adjudicación directa, que era la compra de una impresora de planos. Bueno, en la documentación que tenemos, esa impresora no se ha cumplido y se había aceptado. Y entonces, simplemente como ejemplo. En relación a las partidas de lo que es el proyecto, propiamente el proyecto, hay muchas cosas que vamos a repetir porque son, al tener delante propuestas iguales, nuestras enmiendas son prácticamente iguales, ¿no?
No apoyamos, ya dijimos en su día que no apoyamos el incremento de ingresos por haber subido los precios públicos y, por lo tanto, los ingresos no estamos de acuerdo. En la partida destinada a circulación y aparcamiento no encontramos ningún gasto referido a aparcamientos, por lo que seguiremos en los mismos problemas de siempre. Llevamos años pidiendo que se habilite o que se estudie la posibilidad de habilitar algún aparcamiento en el centro y en Carabel y parece que no, que seguimos en el no. Nos ha llamado mucho la atención que año tras año se ponen en el proyecto de presupuesto, se van invirtiendo cientos de miles de euros en mejora del saneamiento y las condiciones y las conducciones de agua, pero después no se ejecutan. En 2020 había una partida de 110.000 euros y se ejecutaron 28.000. En 2021 había una partida de 347.000 y se ejecutaron hasta noviembre 17.000. En 2022 hay 422.000 euros. Nos preguntamos para qué se pone tanto dinero si luego, por la razón que sea, no se ejecuta. Nos llama también la atención la partida de asfaltados, 120.000 euros. Todavía estamos asfaltando con la partida que se ha aprobado en el 2021 y nosotros creemos que esos 120.000 euros no se van a gastar en 2022. No creemos que se deba construir el vial de la Florida y creemos que se debe estudiar la posibilidad de hacer la propuesta por el túnel existente hoy en la Florida. Creemos que se necesita más apoyo para diferentes departamentos, pero sobre todo para el Departamento de Urbanismo, para poder responder de forma más rápida a los ciudadanos y atender las necesidades de las empresas y de posibles inversores que se quieran instalar en Hernani. Nos parece que muy pobre que en un proyecto de presupuestos de 31 millones solo el 4,9% se destine a inversiones. Para la recogida de residuos se destina 1.925.000 euros. Para inversiones, 1.518.000. No sé si vamos muy bien así, pero bueno. Nos parece muy escasa la partida de 135.000 euros para la inversión en instalaciones deportivas. Nosotros, en febrero y marzo, cuando se habló del remanente, hicimos un estudio que nosotros valoramos en 2.500.000 euros las necesidades de inversiones, de gasto en deportes. Y además, en el proyecto de presupuestos no se indicaba en qué se iba a gastar esos 135.000 euros. El puerta a puerta vuelve a incrementar su coste de recogida de residuos en 51.000 euros. Queremos seguir incidiendo en que cambiar el sistema de recogida. Con contenedores se está consiguiendo los mismos resultados. Volvemos a insistir, datos públicos de la Mancomunidad de Sasieta y, por ejemplo, de Ibeasain, y a un coste menor. Llevamos años también diciendo que tenemos 2.776.000 euros parados destinados para el ámbito GA06 y el acondicionamiento de los viales de su entorno. Solo el equipo de Gobierno y los propietarios minoritarios del área HKGA06 están empeñados en desarrollar y en hacer hoy un nuevo vial en ese entorno. Parece que la empresa que debería cubrir la mayoría de los gastos del desarrollo de GA06 y de parte del nuevo vial va a tener que cerrar por no poder hacer frente a estos gastos. Y nos preguntamos si el Ayuntamiento debe adelantar dinero público para desarrollar un área privada sin la seguridad de que lo va a recuperar y sin conocer la demanda real del suelo industrial. Nosotros creemos que no. Y es que ese dinero, pensamos que ese dinero con este dinero se debe cubrir otras necesidades. Seguimos con los asesores, que ya se nos dijo, creo que el año pasado o el anterior, que cuando se sacase la oferta pública de empleo, pues desaparecerían, pero bueno, en estos presupuestos siguen los asesores y además también se siguen subvencionando organismos supramunicipales como Udalbiltza y Hobeki, en los que solo está EH Bildu. Desde Hernani, si no he hecho mal los cálculos, desde que se ha empezado a dar subvenciones o ayudas a Udalbiltza, hemos aportado alrededor de 291.000 euros y nosotros no tenemos constancia de ningún proyecto que haya surgido de esos 291.000 euros. No todo el presupuesto nos ha disgustado.
Hay un proyecto que es estupendo, el proyecto para mayores, que creo que todos estamos de acuerdo y nos parece una idea fantástica. Pero, ese, y luego por fin se va a hacer un estudio o un proyecto del ascensor del puerto hacia el centro, que nosotros llevamos diciendo que existía esa necesidad desde 2011, pero bienvenido sea. Pero en general, por todo lo que hemos dicho y a la vista del grado de ejecución de los proyectos de presupuesto de los años anteriores, incluido 2021, y las propuestas que se hacen en el proyecto de presupuesto 2022, hemos perdido la confianza en la capacidad para ejecutar este u otro proyecto de presupuestos. Por eso no hemos presentado enmiendas parciales, como hemos dicho antes. Hemos entendido que para hacer propuestas con enmiendas parciales no iba a servir de nada porque la mayoría no se iban a ejecutar. Por todo esto, no hemos presentado estas enmiendas parciales y hemos presentado enmienda a la totalidad. Eskerrik asko, Andoni. Lehenengo ronda izteko. Bai. Gauza bat, en la RPT, que se me ha olvidado, me he acordado ahora de decirlo, creo que en el cuadro, no sé si, creo que está mal presentado porque en el último cuadro, en el cuadro de personal, es que lo tenían en los presupuestos, es personal eventual, aparece la secretaria de alcalde, el responsable de la policía municipal y la responsable de comunicación. Y creo que la responsable de comunicación es un concurso, se hizo un concurso, una adjudicación y no creo que debería estar aquí. No, eso era, aquí estaba antes y luego se hizo. Bueno, creo recordar, por eso. Azken kuestio horri erantzunez, aurreko legegintzaldian 20.000-tik berako herri bat izan da, kontratu bidez, aterazan lehiaketa baten bidez egintzan kontratazio hori, eta legislatura hasieratik dago eventual modun, 2019ko ekainetik eventual modun dago. Bai. Aipatu dianen bat gauza komentatzagatik, arrazoi dezu, Ricardo, Galarretako bidegorriaren inguruan. Baina eske guk horren berririk ez genuen. Ez genuen berririk Aldundiak Hernaniko udalari inoiz ez dio jakinarazi, beraiek errekaldetik Txialekurako bidegorria izango zanik Galarretaraino. Ze Galarretako sistema orokor guztia eta Galarretari dagokion errepidea Aldundiaren jabetzakoa izanik, Aldundiakan egin behar diran interbentzioak ez ditu finantzatuko. Eta bertan dauden, karga guzti horiek bertan dauden jabe pribatuen esku utzizun, bertan berak inbertsioak ez egiteko. Eta bakizu nola jakin genuen hau? Kasualidadez. Kasualidadez jakin genuen, hemen ingo zutela. Oan dela pare bat aste, autobusen inguruko bilera batian, bertako ordezkari batek, arduradunen batek esantzunean bidegorria ez Galarretaraino dijoa. Orduan jakin genuen. Orduan, guk aurretik ikuste genuen beharrezkoa zala, Aldundiak egiten bazun Txialekura arte, gainontzeko Hernaniko udalak egitea lotura bat emateko. Zorionez, lizitazioa izango da Galarretaraino eta Aldundiak hartuko du bere arduran. Gero, Jaione zuei Elkarrekin Podemosi erantzuteko, aipatu dezue parte hartzerik ez dela egon, ez dakit zer, parte hartzeko gunak irekiak egon dira, irekiak izan dira, aurkeztu zaizkizue proiektuak, igual hobetu dezakegu, eta proposamenak etor daitezke hortan horiek hobetzeko, ez? Izpizua, namabilizar, izpizua komentatzen zenuten, hori ere esan genizuen lotuta dagoela Urumea ikastolako eraikin zaharra dagoen eremuarekin, ez? Dena proiektu batean dalako, orduan hor ere, ustet jasotzat gelditzen dela, ez? Eta alderdi jeltzaleari erantzuteko aurreko ikaen aurrekontutan adostu genuen impresora, aurreko batean komentatu ziguten, bai martxan jarrita zegoela horren erosketa, egia esan ez ize puntuta daun, baina martxan jarrita zegoela, ez? Zalantzan jartzen danean, Hernani lur industrialen beharra ote dagoen, bai, badago, eta behin eta berriz adierazten zaigu badagoela, eta behin eta berriz etortzen zaizkigu enpresen eskaerak Hernaniko lurretan instalatzeko, ez?
Gero aipatzen zenun, kirolen inguruko inbertsioak zeren baitan, noski adierazi genizuen azterketa bat egiten nahi galako, arkitektuak dago kontratatuta, kirol instalazioen azterketa bat egiteko, eta horrek emango digulako ekintza plan bat edo inbertsio plan bat horren baitan. Gero aipatzen dira datuak, hondakinen bilketaren datuak igoera bat izan dutela. Bai, noski izan dute igoera bat, Hernaniko udaleko kontratu guztiek izango duten bezala. Eta ez badute izan da, aurretik aurreikusia daudelako. Ze eguneratu egin behar dira kontratu hauek, eta eguneratu behar dira, eta igoera horien arrazoi nagusietakoa da, bertako langileen soldaten eguneraketa. Hemen, udalangile guztien soldaten eguneraketa edo igoera uste ehuneko 2 batean aurre ikusi dela aurre kontutan. Baina baita zurea, baita Ricardorena eta baita liberatuak gauden politiko guztiena. Zer da planteatzen dena? Guk igoera bat bai eta hondakin biltzaileei ez egitea? Ba, guk ez dugu ikusten. Uste eguneratu behar dela, hori da dagokiguna, eta hondakinen bilketak daukan ehuneko 2,70 pikoko igoera horren parte handiena, soldaten eguneraketa bati dagokio. Bai. Eta gero aipatzen duzu, udalbiltzari Hernaniko udalak egiten dion ekarpena edo udalbiltzaren parte izatea ez dezuela konpartitzen. Bueno, udalbiltza da Euskal Herri osoko udalek osatzen duten partzuergo publiko bat, municipalismotik Euskal Herriaren kohesioaren alde lan egiten duna, ez? Ez gaude ados hortan. Zeguk apostu egiten dugu horren alde. Bai municipalisman alde eta baita Euskal Herriko herrien kohesioaren alde. Euskal Herri osoko herrien alde. Euskal Herriak 7 lurralde baititu. Bai, ze forma hontan lan itetik eraldaketak sor daitezke eta herritarren bizitzako hobetuko dituen egitasmo eraldatzaile asko sor daiteke. Bueno, PNV-ek Eusko Alderdi Jeltzale abertzaletzat izan da burua, zaila da ulertzea nola Euskal Herri osoko erakunde publiko baten olako kontrako jarrera azaltzen duen, ez? Bueno, Euskal Herria garai batean zuentzako 7 lurraldetakoa zen gaur, egun uste bizkan mugatu dezula 3etara, eta hortan ez gaude ados, eta gu bai jarraituko dugu Euskal Herri osoko kohesioa indartzen duten erakundeen alde nola ez. Bai. Eta orokorrean da lehenengo ronda izteko eta bigarrena zatuko dugu. Oposizio egiteko eta aurrekontuen momentuan oposizioetako egiteko bi modu daude ez, eta biak ikusi ditugu hemen, guk gobernu taldetik. Bat dala kritikak egin eta hortxe geretzea, eta beste badala proposamen alternatibak landu, aurkeztu eta negoziatzen saiatzea ez, Elkarrekin Podemosekin egin dugun bezala. Baina PNV-ren eta Alderdi Sozialistaren kasuan, emendakinak sartu dituzuen idatzak bai dira luzeagoak eta gehi esplikatzen dituzue, baina proposamenik ez dago. Da kritika. Da kritika, baina ez dago alternatibarik. Bueno, hemen ikusi dugu zuen lan egiteko modua zein den. Kritikan gelditu eta proposamenik ez aurkeztean, ez? Irikiko du bigarren ronda, berriz orden berdinean egingo dugu. Bale, Ricardo. Bai, bidegorriari buruz, ulergarria da jakitea ez dala lizitatuko dala, edo ez dala lizitatuko, edo noiz lizitatuko duen aldundiak, edo nola enteratu zareten. Egia da, publikatuta zegoela, uste dut, urrian izan zala, hoi begiratu beharko nuke, baino publikatuta zegoen en el perfil del contratante de la Diputación. Baino ez de nada, lo que no es entendible es que el ayuntamiento no conozca que no es de su competencia. Y puede ser que los políticos no lo sepamos, pero los técnicos tienen que saberlo. Porque existe un PTS de vías ciclistas que se aprobó en 2013 en las Juntas Generales que dice que es competencia de cada institución. Del mismo modo que existe un PTS de infraestructuras viarias o un PTS de montes. Todas esas cosas están organizadas. Y repito, puede ser que los políticos no lo conozcan. Bien, pero los técnicos del ayuntamiento deberían conocerlo, que no es competencia municipal y por lo tanto no tiene que invertir ahí. Sobre las propuestas, que hay dos maneras de hacer oposición. La crítica es tan manera de hacer oposición como las propuestas. Quiero recordar además que durante los últimos años hemos hecho propuestas a los presupuestos municipales, incluso hemos traído una moción de cargadores eléctricos que se aprobó por unanimidad,
que no está reflejado tampoco en los presupuestos. O sea, aprobamos por unanimidad hacer una inversión para saber dónde poner cargadores eléctricos en Hernani durante el año que viene, pero en estos presupuestos para 2022 no están recogidos. Y eso era una propuesta, no era una crítica. Jaione. Bai, ni motz-motza esango dut. Bai, referente al Hernani erabaki proiektu erraldoi horretan, egontzeate 2 urtez lanian, eta guk, bai, burujabe, bueno, bai, Hernani burujabe, eta guri ez erresan gabe, ez, gauzak partekatzen badia, ba igual, hobeto ateratzen dira, ez, hori bakarrik. Ze, bai, jakin izan dugu, aurkezpena egin dezute, baina 2 urte eta gero, hori da gauza. Eta gero, bai, gauzatxo bat, esto es una propuesta. Hitz egin dezu zaintzarena eta gustatuko litzaiguke, ba, ja, estamos en harina, etxez-etxeko zerbitzua remunicipalizatu izatea, lenguan bezala, zegoen bezala. Hori gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko, Jaione. Andoni. Bueno, solamente 3 cositas. Primero, antes de que existiera H. Bildu, ya defendía el PNV la existencia de que era Euskal Herria. Eso es, simplemente lo dejamos ahí, porque, vamos, soltar para argumentar que llevamos 290.000 euros gastados en Udalbiltza y que no tenemos ninguna información de en qué se ha gastado ese dinero, soltar esto me parece... Bueno, no sé, pues este es el argumento para defender esto, decir que el PNV ya no considera Euskal Herria como 7 provincias o 7 territorios, impresionante. En lo del incremento del PAP, sí, yo no digo que no deba incrementarse el PAP porque se deben incrementar los sueldos de los trabajadores, faltaría más. Lo que digo que el sistema de recogida de residuos con otro sistema es muchísimo más barato y los resultados, y he puesto ejemplos donde los puede ver cualquiera, se ve que los resultados son los mismos y cuesta menos, sin más. Si el incremento es para subir el sueldo de los trabajadores y que los trabajadores tengan un sueldo digno, estamos de acuerdo. O sea, lo que no puede haber es que ningún trabajador no tenga un sueldo digno, sea en Garbitania o sea en cualquier empresa. Y me parece injusto lo que has dicho sobre la enmienda a la totalidad. Creo que hemos argumentado perfectamente que nuestras enmiendas parciales, no hemos hecho enmiendas parciales porque no creemos que se vayan a ejecutar, porque el nivel de ejecución de las inversiones en este ayuntamiento solamente lo hemos marcado de 2018, no nos hemos ido más para atrás. O sea, es del 19,50, 20,27%, 25,56% y 35,32%. O sea, a mí me encantaría poder hacer enmiendas parciales porque si enmiendas que hemos hecho nosotros se hubiesen ejecutado en años, seguiríamos haciendo enmiendas parciales. Igual no votábamos a favor de los presupuestos porque tenemos elementos que nos diferencian mucho. Igual no el tema, muchas veces no, seguro que no en el tema identitario igual, pero sí en el sistema de recogida de basuras o en algunos otros temas. Hay temas sociales en los que estamos súper de acuerdo y no recuerdo que ninguna propuesta social desde que existe el patronato, desde que estoy aquí, hayamos votado de forma diferente a propuestas relacionadas con temas sociales. O sea, no sé. Nuestro gran problema es lo que hemos dicho, no hay que hacer lecturas extrañas. Con este grado de ejecución, nosotros creemos que por mucho que presentemos enmiendas parciales y se nos diga que sí, no se van a ejecutar. Entonces, como creemos eso, y esto ha pasado durante muchos años porque traemos remanentes de tesorería, vamos, millones y millones. Entonces, por eso no presentamos enmiendas parciales. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, si se ejecuta, bueno, nosotros volveremos a hacer enmiendas parciales, porque veremos que los acuerdos a los que llegamos se realizan, sin más. Pero bueno. Vale, eskerrik asko. Eta erronda iztekonik komentario zabat, Elkarrekin Podemosek proposatzen duen edo esan dezuen etxez-etxeko laguntza zerbitzua municipalizatzena erabat ados. Badakigu erronka zaila dela, baina gure aposto ere badala eta etorkizunerako markatzen dugun erronka. Eta gero, Alderdi Sozialistak komentatu du
proiektu berririk edo aurrekontuan, uste eta aurreko interbentzioan esan dezula, proiektu berririk edo ez zenutela ikusten aurrekontu hontan. Hemen ez duzu aipatu idatzizkoa emendakina ikusten nahitu naiz eta ilusioa zitzaitzen zenun, ez da esatzen zenun ilusiozko proiektu berririk ez zenula ikusten. Eta baieztapen horren aurrian guk ze esan, udal gobernu talde honek aurrekontu proposamena osatu dula ilusioa handiz, ilusioa sortzen duten proiektu berri asko dagoelako. Ze ilusioa sortzegun lehen aldiz klima aldaketaren kontra eta pobrezia energetikoaren kontrako neurriak hartuko dituen komunitate energetiko herritar bat sortuko dela. Eta hori proiektu berri bada. Ilusioa sortzen digu, etxez-etxeko laguntza zerbitzuko langileak behar duten garrantzia eman, eta lehen aldiz hitzarmen bat izango dutela Hernanin, eta beraien lan baldintzako betuko diala. Ilusioa sortzen digure, adinekoen bakardarai aurreiteko programa berritzaile bat jarriko dela martxan. Eta ilusioa sortzen digu, herritarren eta eragileen parte hartza indartuko duten egitasmoak bultzatuko ditugula. Eta aurrekontu honek hori guztia jasotzen du. Eta horrek ez badu ez ilusiorik ez berrikuntzarik sortzen alderdi sozialistan, adierazle da politikak egiteko modu desberdinak dauzkagula. Elkarlana egiteari dagokionez, hemen ere ez da aipatu, baina emendakinetan esaten da, pandemia garaian elkarrekin lan egiteko unea zala. Nik uste une guztia dira elkarrekin lan egiteko, eta gobernu talde honek eskuak zabalik dauzkala, momentu oro, pandemian egon edo ez egon, elkarrekin lanian egiteko. Momentu dia guztik dia egokiak elkarlanean aitzeko, eta berazgarriak, desde luego, ze esanik ez. Eta zuek penoetik komentatzen zenuten, nolabait garrantzia ematen zineten, eta badauka garrantzia, baina nolabaiteko azpimarra berezi egiten zenuten inbertsion atalari, nolabait politika egitea inbertsion atala balitz bezala. Hau da, obrak balira bezala politika egitea. Eta gainontzeko guztiak nolabaiteko gestio politiko bat eukiko ez balu bezala. Zera, obrak bakarrik egitea da gestio politikoa egitea? Hor ere berriz esaten dut, uste politika egiteko modu desberdinak ditugula, ze pertsonala refortzatza udalontan, beste adineko teknikari bat eukitzia, etxe bizitza teknikari bat eukitzia, edo gizarte langile bat gehiago jartzia, erabaki politiko bat izan da. Herritarren zerbitzuak hobetuko dituna. Edo erabaki politikoa da, egoera okerrenean dauden pertsonei diru laguntzak handitzea. Eta hori ere politikoa da. Eta erabaki politikoa da, adinekoentzako programa berritzaile bat jartzea. Eta horrek ere, sortzen du hobekuntza bat herritarrengan. Edo erabaki politikoa da baita ere, zaintza lanetan dauden langileen lan baldintzako betzeko, zuzkidura ekonomikoak jartza. Horiek denak erabaki politikoak dira. Eta hori guztia ere politika egitea da. Baina esan bezala uste, ikuspegi desberdinak dauzkagula, horregatik gaudela alderdi desberdinetan, baina obra handi ez haratago lan politikoa handia dago, eguneroko programetan, eguneroko gestioetan. Eta gestioetan ere politika egiten da. Eta hor desberdintasunak markatzen dira, eta uste dugu guk markatzen dugula herritarren beharretan. Ze horiek denak herritarren bizitza hobetzen dute, eta gobernu talde honek politika egiten du, inbertsioak egiten ditu. Inbertsioak egiten ditu obrak egiterakoan, baina baita egunerokoak dian lan eta programetan, bai. Eta honek herritarren bizitza hobetzen du. Eta hortarako gaudegu, eta hori da gure helburua. Honekin, bozketara pasako ga. 2022ko aurrekontu orokorra onartzearen Hernaniko udala eta Ereñozuko toki entitate txikaren aurrekontuak onartzearen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, Alderdi Sozialista eta EAJ-arenak, eta abstentzioak Elkarrekin Podemosenak. Hortaz, 2022ko aurrekontu proposamena onartua gelditzen da. Honekin seigarren puntura joko dugu, eta berria dan ere egitasmo batekin gatoz. Enase, Hernaniko nekazari eta ekoizleen elkarte sortu berriari aldeko diru laguntza izenduna onartzeko proposamena. Eta Patxik esplikatuko igual. Vale.
Bueno, ENAZE puntu honetan aurkeztuko dugu ENAZeko hitzarmena, diru laguntza zuzena. ENAZE Hernaniko nekazari eta abeltzainen sustapenerako elkartea da. Elkarte honen asmoa da Hernaniko nekazaritza eta abeltzaintza jarduera ekonomikoaren, enpleguaren eta paisaiaren sustapenerako eragile gisa dinamizatzea. Horretarako, sektoreko eragileen beharrak defentsarako beharrezkoak diren zereginak egiteaz gain, tokiko ekoizpena kontsumitzaileentzako erakargarri eta eskuragarri egin eta herritarrek lehenengo sektorea hurbilekoa eta propioa den zerbait bezala sentitzea da. Gauza batzuk komentatzeko, gehitzeko, Hernanin gaur egun Hernanin dagoen nekazaritza eta abeltzaintza elkarte bakarra da. Irabazi asmorik gabeko elkarte bada eta Hernaniko lehenengo sektore ekoizle profesional guztientzako irekita dago. Nekazarien eta abeltzaintzen interesak defenditzen ditu eta horretarako lan maila eta foroetan parte hartzen du, banakako aholkularitza eta kudeaketa profesionala eskaintzen du, doako formakuntza programak sortu, animazio eta dinamizazio ekintzak burutzen ditu, eta Hernaniko lehenengo sektoreko sustapenerako plangintza estrategikoaren baitan ezarri diren gobernantzarako foro eta mailetan parte hartzen du. Diru laguntza hau 50.000 eurokoa da, eta hori, hori jazta. Informazio gehiago ja idatzita dago, baina hemen. Mikrofonoa, Patxi. Zaitu honen inguruan zerbait, Ricardo. Sí, a mí me gustaría explicar que en eso del trabajo común que hablaba el alcalde, que no solamente en 2020, durante la pandemia, sino también en 2021, este es un buen ejemplo, porque nos reunimos y la propuesta técnica que venía, la propuesta del equipo de gobierno que venía, se modificó. Se hizo unas propuestas y se modificaron. Y por lo tanto, creo yo además que en aquella reunión la propuesta la hizo el Partido Socialista de cómo dirigir esta ayuda. Quiero remarcar que el Partido Socialista también hace propuestas y también trabaja en común. Eskerrik asko, Ricardo. Andoni. Bueno, esto es una forma de hacer política. Una buena de hacer política un departamento que tiene mayoría, de un equipo de gobierno que tiene mayoría absoluta. Este departamento, desde nuestro punto de vista, esta es la segunda vez que hace un trabajo conjunto. Y esto vamos a votar a favor, pero no solamente vamos a votar a favor. O sea, nosotros nos consideramos parte de esta propuesta porque hemos trabajado, hemos propuesto, hemos hecho política, nos hemos reunido con las personas que han querido reunir con nosotros y ha salido un texto mejor que como estaba y yo creo que lo compartimos todas las formaciones políticas. Konklusioa beraz ilusioa badagola. Bozkatzera pasako ga. ENAZE Hernaniko nekazari elkartearen aldeko diru laguntza izan duna onartzeko aldeko botuak. Hau batez onartzen da beraz. 7. puntura pasako ga, kasu honetan egitasmo berri bat bideratu alizateko hitzarmen onartzeko proposamena da, Hernaniko udalak eta Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatiba elkarteak eta Maitelan kooperatiba elkarteak sinatu beharreko hitzarmena, auzozaintza egitasmorako eta Itsasok azalduko dugu. Arratsaldeon. Ikusi dut ezagutzen duzuela proiektua, baina labur azaltzearren, ez da hitzarmena jasota dagoen gaurko deialdian. Badakizue, urteak daramatzala mugimendu feministak, zaharren egoitzetako langileek, orokorrean zaintzara dedikatzen diren langileek, urteak daramatzate esaten zaintza krisi baten aurrean geundela, eta COVID-19ak egin duena da, hori larriagotu eta azaleratu ez. Ez ginelari eusten zeuden zaintza beharrei. Hernaniko udala horren jakitun zen pandemia aurretik ere, eta dagoeneko hasita zegoen ez, zaintzen inguruko lan bat.
Horren adibide dira, etxeko langile migratuekin elkarlanean sortutako Maitelan kooperatiba, eta baita Buruntzalde osoko eskualde mailan egin zen zaintzen inguruko diagnostikoa, ez? Justo pandemia baina pixkat lehenago aurkeztu zena. Diagnostiko horretako ondorioen artean daude, Hernanin sartze maila oso altua daukagula, herritar asko dauzkagula bakarrik bizi direnak, gaur egun dauden zerbitzuek ez dutela betetzen, ez dituztela asetzen dauden zaintza beharrak, eta gainera zaintza behar horiek asetzen ari diren langileak, ia gehienak emakumeak eta gero eta gehiago arrazializatuak eta migratuak, oso egoera prekarioan ari direla lanean, kasu batzuetan esklabutzan ia ez da. Orduan, diagnostiko hortatik eratortzen da, ekintza plan baterako proposamen bat, datozen hilabeteetan landuko duguna, eta 3 oinarri edo ez, argi jartzen ditu. Zaintza lanak aitortu egin behar ditugula, dagokien ikusgarritasun eman bartzaiela eta aitortza politikoa, denon bizitzak sostengatzeko beharrezkoa direnez, denok hartu behar dugula zaintza lanen ardura, ez? Eta orduan zaintza lanak banatzea dagokigula, eta gero zaintza lanetan jardutea tokatzen zaienen lan eta bizi baldintzak duindu behar ditugula, ez da? Eta hor dago gure apostu politikoa, lehen Xabik ere aipatu du 2022ko aurrekontuetan ikusten dela modu batean egiten dugun apostua zaintzak demokratizatzeko, ez da? Eta honi erantzuten dio azkenean, aipatu dugun auzo zaintza proiektuak, Xabik esan duen bezala egitasmo berria da, berritzailea da, eta dagoeneko sektorean ere interesa handia piztu duena. Eta erantzuten dio baita ere, Hernani Burujabek guztiek proposatzen digun logika horri, ez da? Logika publiko, kooperatibo, komunitarioaren baitan dago diseinatuta, ardura publiko batetik, gero ehun kooperatiboarekin elkarlanean, eta aktibazio komunitarioa bilatzen duena, ez? Helburua da, bakardade egoera ez hautatuan dauden herritar adineko, herritarren sozializazioa, beraien gizartean parte hartze aktiboa sustatzea, beti ere beraien nahi eta beharretatik abiatuta, ez? Eta lan horretan, hortarako esku hartze zuzena egingo dute Zabalduz kooperatibako kideek, persona bakoitzari bere ibilbidea diseinatzeko, sozializatu dezan, eta ibilbide hortan lagun izango dituzte Maitelan kooperatibako bide lagunak. Horrela lortzen baitugu baita ere emakume hauen, esan duguna, lan baldintzak duintzea, inklusiorako ariketa bat egitea, eta beraiei ibilbide bat eskaintzea, ezta? Maitelanekoek izango dituzte bide lagun, baina baita ere, aipatu dugunez, denon ardura dela, proiektu honek alde komunitario bat badu, eta dei egiten digu denoi gure bizilagunen, auzokideen, auzo zaindari izan gaitezen, eta parte aktibo izan gaitezen gure inguruko adineko hien zaintzan, ezta? Orduan, guzti hau jaso nahi du, eta hitzarmen hau beharrezkoa dugu proiektu hau aurrera ateratzeko. Hoxe. Gehitzeko esan, Hernaniko udalak bazeukala enkargu bat, erentzia bat adinekoei zuzendutako programa bat egiteko enkarguarekin, ez? Eta programa honek erantzungo dio enkargu horri. Fini Rubioren erentziaren eskakizun horri programa honek erantzungo dio. Testamentu hortako albazei programa erakutsi zaie, begi honez ikusi zuten, asko gustatu zitzaien, eta orduan, geneukan zor hori ere programa honek erantzungo dio. Zait honen inguruan zerbait komentatzeko, Ricardo? Bueno, en nuestra enmienda a los presupuestos hablamos de que no existían proyectos ilusionantes para el futuro, pero si se seguía leyendo decíamos que salvo contadas excepciones, y esta es una de esas excepciones. Es un proyecto que nos gusta, es un proyecto que además pensamos que es muy bueno, es un proyecto pionero, es un proyecto que además creo que va a ser modelo para otros proyectos de otros municipios, y cuando las cosas son así no tenemos ningún problema en decirlo. Hay que felicitar por el diseño de este proyecto al equipo de gobierno, al equipo técnico que lo ha llevado adelante. Y vamos a votar a favor de este punto. Andoni. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho antes y lo vamos a repetir ahora en este punto. Nos parece un proyecto fantástico, hemos votado a favor. Tuvimos unas dudas sobre el cuadro económico que se nos había presentado, que
quitó. Nosotros, la herencia era gasto directo para un proyecto como este para mayores. Teníamos unas dudas sobre los gastos de formación y sobre otra serie de cuestiones y ya se nos aclaró que eso iba por otra partida. Y, bueno, queremos repetir que este proyecto es verdaderamente fantástico. Ados, eskerrik asko, zuzenean bozketara pasako ga. Hernaniko udalak eta Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatiba elkarteak eta Maitelan kooperatiba elkarteak auzo zaintza egitasmoa aurrera eramateko sinatu beharreko hitzarmenaren aldeko botuak aho batez onartua gelditzen da. Bueno, menuen kontutxo bat, formalismo kontu bat, beste gai bat urgentziaz sartu behar genuen, baina ezoiko oizkanpoko osoko bilkura zanez ezin genuen, orduan formalismo kontu baten gatik, lehenengo plenoa bukatu da, oen jarraian bigarren pleno bati emate dio hasiera, premiazko deialdi batean egin dugu, hortaz, onartu behar deu lehenengo premiazko izaera hori, eta hala onartuko bagenu, gaia tratatuko genuke. Hortaz, presazko izaera onartzaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orduan gaia tratatza badeu. Eta hau ere, bada, esate genuen, egitasmo berri horietarako, nolabait hasiera emango dion tramite bat, ez? Kasu honetan, Hernaniko udala bazkide laguntzaile bihurtzea energia berriztagarrien komunitatea, kooperatiba, sozietatean. Eta matxinek azalduko dugu gaia. Bai, atxaldeon guztioi. Bueno, badakigu zein dan panorama energiaren arloan, geroz eta kilobatio geroz eta garestiagoa, eta herritarrok geroz eta arazo gehiago daukate energi faktura horiek ordaintzeko. Orduan, EH Bilduren ustez eragina hau nolabait arintzeko ekimenak bultzatu behar dituela aurre ikusten du. Eta gaur egun, gaur hemen datorkigun ekimena, esan beharra dago, herritarrak bultzatutako ekimena, babestu behar degula uste dugu. Bai estatutik eta bai Europatik lehen legedia aldatzen nahi da, behintzat zirrikitu batzuk irekitzen nahi die, eta komunitate energetikoaren sorrerak bultzatzen nahi die. Eta hemen, Hernaniko energi berriztagarrien komunitatea sortzeko prozesuan dago. Forma juridikoa izango da irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, eta horren alde posizionatzen gea, EH Bildu. Bueno, udala, kooperatiba horren barruan, bazkide laguntzaile papera beteko du, eta herritarrek, bazkide diren herritarrek, izango dute, bai boterea eta erabakitzeko ahalmena. Gu izango gea, udala bezala, bazkide laguntzaile. Kooperatiba honek beste gauzen artean, aurre ikusten du autokontsumo partekatua bultzatu behar dula. Hortarako plaka fotovoltaikak jarriko ditu hainbat lekutan eta energi sortzailea izango da kooperatiba honek. Eta legeak agintzen duen bezala, energi hori erabiltzeko 500 metroko erradioan erabili dezake edozein herritar. Edozein bazkide, hemengo kooperatiba horri bazkidea. Bueno, hortarako hemen aurkezten ditugu legezkotasun txostena, idazkariak egindakoa, baita ere kontu hartzaileen txostena eta teknikarien txostena, hoi dena azalduz, ez? Estatutuak daude, kooperatiba horren estatutuak, eta hoi da proposatzen duguna, ez? Hernaniko udala bazkide kolaboratzailea, bazkide laguntzailea bihurtzea. Energi berriztagarri komunitate hontan. Eskerrik asko matxin honen inguruan. Ricardo. Bai, desde nuestro punto de vista se queda un poco coja esta propuesta. Nos parece bien, nos parece que va en buen camino, que es el camino además que hay que recorrer. Lo que pasa es que se nos queda un poco coja porque consideramos que habría que facilitar y ayudar también a las comunidades de vecinos que quieran instalar en sus propios edificios placas fotovoltaicas para poder producir y para poder consumir dentro de la cooperativa que ellos mismos generen o de esa comunidad que ellos mismos creen la energía que van a generar.
Sobre todo, sin tener que utilizar los cables de Iberdrola que van a ir desde la generación de esta cooperativa hasta las casas de cada uno, que entiendo que eso tendrá un gasto. Entonces, por eso mismo pensamos que se queda un poco corto, porque pensamos que hay que dar la posibilidad también a cada comunidad de vecinos el poder hacer uso de esas comunidades energéticas. Andoni. Igual no es el modelo que nosotros propondríamos, pero lo que está claro es que hay que hacer algo. Y esto es algo que se ha propuesto hacer y que nosotros ya apoyamos en las comisiones y vamos a seguir apoyando. Que igual no es nuestro modelo, el modelo que nosotros hubiésemos propuesto, pues seguro. Pero que bueno, que esto lo vamos a apoyar, también seguro. Bai, Jaione barkatu bazet ordena jarraitu. Ni galdera bat, que igual estoy confundida, pero cuando estuvimos negociando las tasas y las ordenanzas, creamos compartidamente una ordenanza sobre la colocación de los paneles solares en los edificios particulares. Entonces, me imagino que algo que tendrá que ver una cosa con la otra. Es decir, Ricardo dice que hay que dar la opción a que particulares puedan poner placas solares en los edificios y dentro de esa ordenanza recogíamos que se podían acoger a una serie de subvenciones. Entonces, eso habrá que comunicar a la gente para que sepan que pueden realizarlo ya. Bai, ez da zehazki justu hola, hemen kontua da, ideia hartzen dut dela, jendeari jakinarazi bartzaiola zer sortu dan Hernanin, ze aukerak dauden, nolabait animatzeko ere dauden aukeretak gehitzeko, ez? Eta hori bai, energia komunitatetik aztertzen ari dira nola zabaldu proiektu hau herrira. Bai, ez? Gauza bat ez du bestearegik kentzen, ez? Hoi esan nahi duen, komunitate bat sortzen da, komunitate hornek izango du bere eragina herritarrean legea markatzen duen eragina, mugatuta dagoelako 500 metrotara, baino beste ekimenak ere izango ditu, eta gainera lehenik kontzientziazioa, ez? Zer egin eta nola erabili energia. Zer daukagu eta nola erabili. Hortaz bozketara pasako gara, Hernaniko udala bazkide laguntzaile bihurtzea energia berriztagarrien komunitatea kooperatiba sozietatean bazkide egitearen aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udal taldeen aldeko botua, kontrakoa. Ez dago kontrakorik, abstentzioa. Alderdi Sozialistaren abstentzioa. Bueno, honekin, oizkanpoko plenoak izan dianez, galde eskari tarterik ez daukagu, nik bai aprobatxatu gogorazteko hain zortzitan urtekariaren aurkezpena izango dela biterin, gerturatu nahi dezuenei, eta bestetik esan, 2021 urteko azkeneko plenoa izan dela hau, garai berezi batzutan sartzera goaz, batzutat oso zoriontsuak dian garaiak, beste batzutat ez hainbeste, baina bakoitzak bizi ditun modun bizi ditzala, baina denek ere aldegun ondona bizi dezagula, elkar zandu gaitezela eta datorren urtean berriz hemen ikusiko. Ondo izan, eta urte berri hon.